nka bya bindi iteka iyo udashaka intambara urayitegura. So iyo ushaka amahoro witegura intambara. Rero ubwo twe dushaka amahoro, ibyo kwitegura twiteguye kera. Ikintu azwiho ni amagambo akomeye kandi akakaye akomeretsa bamwe mu babwiza ukuri. Perezida Paul Kagame ni umwe mu baperezida ba Afurika bazwiho igikundiro, igitinyiro, ubukaka ndetse n'ubushongore mu gukebura abayobozi batannye. Hari n'abafata amagambo ye cyangwa amagambo avuga bakayegeranya n'inkota y'amogi atyaye cyane. Umva kano kantu, umunsi hagize utwishoraho ntago azasubira aho yaturutse, tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima. Ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho ntabwo azasubira aho yaturutse. Ntabwo byakunda. Tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima. Niko byagenda. Ntabwo dushotorana, ntabwo ingabo zacu zibereyeho gushotora, ndetse n'abadututse n'abatwanduranyijeho iyo bitaragera umurongo birenga turabihora. Perezida Paul Kagame afite umwihariko utandukanye mu miyoborere ye, haba mu bukungu, umutekano ndetse no mu iterambere ry'u Rwanda. Uyu ni umwe mu bayobozi bafite uburyo bwihariye bwo kuyobora, aho ashyira imbere imikorere ishingiye ku bukangurambaga, imikorere inoze n'iterambere rirambye. Dore bimwe mu byaranze ndetse n'ibiranga ubuyobozi bwe. Icya mbere ni ukubaka ubumwe n'ubwiyunge. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, Kagame yayoboye inzira yo kunga Abanyarwanda binyuze muri Gacaca, Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge no guca ivangura iryo ari ryo ryose. Icya kabiri ni iterambere ry'ubukungu. Kagame yashyize imbere politiki yo kwihutisha iterambere byihuse muri Vision 2020 na Vision 2050, aho u Rwanda rwateye imbere mu ikoranabuhanga, ubucuruzi n'ibikorwa remezo. Gatatu ni imiyoborere yishingiye ku kwihangira imirimo. Yateje imbere politiki nk'iya Made in Rwanda, ishyigikira ibikorerwa imbere mu gihugu ndetse n'uburyo bwo korohereza ishoramari ry'abanyamahanga. Ikintu cya kane cyaranze imiyoborere ya Perezida Paul Kagame ni ukuvugira Afurika ku rwego mpuzamahanga. Kagame yahamye agaragaza ubudasa mu kurengera inyungu z'ibihugu bya Afurika, aharanira kwigira kwa Afurika no gukoresha umutungo wayo neza. Yayoboye impinduka muri African Union zishingiye ku kwigira kwa Afurika. Icya gatanu ari nacyo tugambiriye muri kino cyegeranyo ni imbaraga za Perezida Paul Kagame mu kubaka umutekano w'igihugu. Ubukaka n'ubushongore bw'igisirikare cy'u Rwanda bwubatswe gute? Ni uruhe ruhare rwa Perezida Paul Kagame mu gisirikare cy'u Rwanda? Iyi ni Deep Media TV, ku isoko y'isomero y'ibyegeranyo byiza bigezweho, dore ko twibanda ku busesenguzi n'ubusizi mu myidagaduro, politiki ndetse n'ubuzima rusange bw'abaturage. Nge muri kumva nk'ibisanzwe ni Habimana Jean Dodier. Ngaho tuzi utekano, ushyira umutima mu gitereko maze wongere volume, maze nkwinjize mu gisirikare cy'u Rwanda, nkubwire byinshi ku gisirikare cyarwo ndetse n'ibanga rukoresha kugira ngo rwivune abanzi ku rugamba. Ubundi u Rwanda rufite igisirikare cyubashywe muri Afurika hose, dore ko Perezida Paul Kagame yashyize imbere politiki y'umutekano usesuye ari imbere mu gihugu no mu mahanga, aho ingabo z'u Rwanda zitanyeganyezwa na gato. N'uhirahiye gutera u Rwanda biguma mu magambo, kuko kubishyira mu bikorwa byo ntibyakunda. Ese waba wibuka ijambo Felix Tshisekedi Tshilombo yavuze avuga ko azahagarara i Goma maze akarasa i Kigali? Ese ibyo byarakunze cyangwa nibyo bigiye kuba? Nako ndabizi nabyo si byakunda kubera impamvu ngiye kubabwira. Aha ndabibutsa itariki ya 27 z'ukwa mbere 2025 ubwo igikuba cyacikaga ndetse n'ururondogoro rukaba rwinshi ku mbuga nkoranyambaga kuko ngo yateye u Rwanda.
Ibi rwose byari ukuri, dore ko urufaya rw'ibisasu byasutswe ku Rwanda byari akayabo, maze u Rwanda rwari rwiturije rwerekana ubudahangarwa bwarwo mu gupfubya ndetse no gukumira ibyo bisasu. Aha amakuru avuga ko u Rwanda rwaba rwarakoresheje uburyo bwo kurinda ikirere Air Defense System mu kurwanya ibisasu byatewe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Nubwo u Rwanda rutigeze rutangaza ku mugaragaro ubwoko bw'imbunda cyangwa uburyo bwakoreshejwe, hari uburyo buzwi ku isi bwo gucogoza cyangwa gusenya ibisasu biri mu kirere. Ubwo ni uburyo imbunda ishobora gukoreshwa mu gupfubya ndetse no gucogoza ibisasu. Hari ubwoko bwinshi bw'imbunda cyangwa uburyo bwo kwirwanaho mu kirere aribwo bita Air Defense System, harimo iDrone. iDrone rero ni uburyo bwifashishwa na Israel mu kurwanya ibisasu bituruka mu kirere. Iyi iDrone rero ikoresha radari zifata ibisasu bigiye kuraswa, bikamenyekana aho bigiye kugwa, hanyuma bikaraswaho mu kirere bikaburizwamo gutyo. Ubundi buryo bwa kabiri bukekwa ni ubwitwa Pentasil S1 bukoreshwa n'Uburusiya. Iki ni igikoresho kigizwe na radari z'imbunda za misile gishobora kurasa ibisasu bigiye kugwa ku butaka. Hari n'itwa na SAM ikoreshwa na USA cyangwa se Norway. Ubu nabwo ni uburyo bukoreshwa n'ibihugu byinshi mu kurinda ikirere cyabwo. Ese aho u Rwanda rukoresha iki gikoresho? Mukuri naba hano ko nta makuru yemewe n'ubutegetsi yagaragaje ubwoko bw'imbunda u Rwanda rwakoresheje, ariko mu bihe bishize hari raporo zavugaga ko u Rwanda rufite Pentasil S1 cyangwa se Speed Air Defense System. Bikaba bishobora kuba ari byo byakoreshejwe mu gukumira ndetse no gupfubya biriya bisasu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Pentasil S1 cyangwa se Speed Air Defense System ni igikoresho karundura gifata ibisasu biri kuza biturutse kure cyane cyane mu kirere, bikaraswaho ibindi bisasu mbere yuko bigwa ku butaka, maze muri ako kanya bikabipfubya umumaro ndetse n'icyari kigambiriwe kikaba kiburijwemo gutyo. Iki gikoresha radari zikomeye zimenya aho igisasu kiva n'aho kijya. Ubu ni uburyo bukoreshwa cyane mu kurinda umutekano w'ibihugu mu gihe bibangamiwe n'ibitero by'indege cyangwa ibisasu biva kure. Tuve ku bwirinzi ntanyeganyezwa bw'igisirikare cy'u Rwanda, maze ubundi tuvuge byimbitse ku gisirikare cy'u Rwanda, ubudasa, ubudahangarwa ndetse n'ubukaka n'ubushongore bwacyo. Ubundi igisirikare cy'u Rwanda gifite amateka ki? Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, u Rwanda rwahisemo kubaka igisirikare gikomeye cy'umwuga gifite ubushobozi bwo kurinda igihugu no kugira uruhare mu bikorwa byo kubungabunga amahoro ku rwego mpuzamahanga. Ubu RDF, Rwanda Defense Force, ni kimwe mu bisirikare bikomeye muri Afurika hose, haba mu myitozo, ikoranabuhanga n'ubushobozi bwo gukora ibikorwa bya gisirikare. Tugiye kuvuga inzego zigize igisirikare cy'u Rwanda. Ubundi igisirikare cy'u Rwanda kigizwe n'inzego eshatu arizo tugiye kubabwira. Turahera ku rwego rwa mbere. Urwego rwa mbere rw'igisirikare cy'u Rwanda ni urw'ingabo zirwanira ku butaka, Rwanda Land Force RRF. Aho u Rwanda rufite igisirikare gifite imyitozo ikomeye, kibasha kugaba ibitero byihuse no kugenzura umutekano w'imbibi zarwo. Aha RDF ikora imyitozo ya gisirikare mu buryo bugezweho, ifite ibigo by'imyitozo nk'ikigo cya Gabiro Training Center, intwaro n'ibikoresho bigezweho nk'imodoka z'intambara zirimo BRDM2, BMP2, Mamba APC na Typhoon MRAPS. Ifite kandi igitero cyihuse kizwi nka Rapid Reaction Force, gifite ubushobozi bwo kugaba ibitero mu buryo butunguranye kandi bwihuse.
abasirikare b'u Rwanda barwanira ku butaka bagaragaje ibikorwa bya gisirikare bitandukanye nk'ibikorwa byo kugarura amahoro n'umutekano muri Central Africa, Mozambique na Sudani y'Epfo. Ndetse aba basirikare barwanira ku butaka bafite ubushobozi bwo gukurikirana imitwe yitwaje intwaro no kurinda imbibi z'igihugu ndetse n'ubusugire bwacyo. Urwego rwa kabiri rw'ingabo z'u Rwanda ni urw'ingabo zirwanira mu kirere, Rwanda Air Force RAF, mu ishami ry'ingabo z'u Rwanda RDF rishinzwe kurinda ikirere cy'igihugu, gutwara abasirikare n'ibikoresho no gutabara mu gihe cy'ibiza. Ni igisirikare gifite inshingano zo gukurikirana umutekano wo mu kirere, kirwanya ubwicanyi bwose bushobora gukorerwa mu kirere cy'igihugu, gutwara abasirikare n'ibikoresho mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo, cyane cyane mu butumwa bw'amahoro bwa Loni. RAF ikoresha mu gutanga ubufasha mu biza nk'imyuzure, inkongi z'umuriro no gutanga ubuvuzi bwihuse mu bice by'icyaro. Dore bimwe mu bikoresho ingabo z'u Rwanda zirwanira mu kirere zikoresha. Icya mbere ni icyitwa helicopters, harimo izikoreshwa mu mirwano, gutwara abarwanyi ndetse no gutwara abasirikare. Ibindi bikoresho ni za drone zikoreshwa mu bikorwa by'ubutasi n'ubugenzuzi. Hari kandi indege nto za gisirikare zikoreshwa mu bwato bwihuse n'indi mirimo ya gisirikare. Aho ingabo zirwanira mu kirere zifite ubushobozi bwo gukoresha akajugujugu z'intambara n'iz'ubutabazi. Aha hari nka MIE-17 zishobora gutwara abasirikare no gutanga inkunga mu mirwano, ndetse hari na MIE-24-35 zikaba ari kajugujugu z'intambara zifite ubushobozi bwo kurasa. RAF ikorana n'ibihugu nk'Uburusiya, Turkiya, Ubudage, Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye no guhugura abasirikare no gutunga ibikoresho bigezweho. Aho umwanzuro twafata ni uko ingabo z'u Rwanda zirwanira mu kirere zifite inshingano zo kurinda igihugu no gufasha abaturage mu bihe bikomeye. Zifite ibikoresho n'ubushobozi butuma zishobora gukora neza ibikorwa byazo haba mu gihugu no mu butumwa mpuzamahanga. Urwego rwa gatatu rw'ingabo z'u Rwanda ari narwo rwa nyuma ni urw'inkeragutabara, Reserve Force. Aba nabo ni abasirikare bacyuye igihe ariko bashobora guhamagarwa igihe icyo ari cyo cyose mu gihe bibaye ngombwa. Bagira uruhare mu kurinda umutekano w'imbibi no gufasha mu bikorwa by'ubutabazi. Mureke tunareba umutekano wo kuri murandasi w'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Umutekano wo kuri murandasi, cyber security, mu ngabo z'u Rwanda RDF ni igice cy'ingenzi kigamije kurinda amakuru, ibikorwa bya gisirikare n'itumanaho ry'ikoranabuhanga kugira ngo igihugu kigire umutekano. Inshingano z'umutekano wo kurinda murandasi mu ngabo z'u Rwanda. Hari umutwe ushinzwe umutekano wo kurinda murandasi muri RDF ufite inshingano zitandukanye. Muri zo twababwira nko kurinda amakuru y'ingabo z'igihugu, kwemeza ko amakuru ya gisirikare n'andi mabanga atagerwaho n'abashaka kuyiba cyangwa kuyakoresha nabi, kurwanya ubujura bw'amakuru n'ubutasi bw'ikoranabuhanga, gukumira ibitero by'ikoranabuhanga bishobora gukorwa n'inzego za gisirikare cyangwa n'izindi nzego zifitanye isano n'umutekano w'igihugu, kumenya ndetse no kurwanya ibitero by'ikoranabuhanga, cyber attacks, kugenzura no gutahura ibitero bishobora gukorwa binyuze kuri murandasi nk'ubugizi bwa nabi bwo kuri internet, hacking, virus na malwares. Kurinda ibikoresho by'ikoranabuhanga, gucunga neza imikoreshereze y'imashini za gisirikare, mudasobwa, systeme z'itumanaho n'ibindi bikoresho bijyanye na tekinoloji, gutoza no guhugura abasirikare mu bijyanye n'umutekano wo kuri murandasi, gutanga amahugurwa ku basirikare kugira ngo bamenye uburyo bwo kwirinda no gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bwizewe. Ingabo z'u Rwanda zifite gahunda ihamye yo gukumira ibitero by'ikoranabuhanga no kurinda umutekano w'igihugu binyuze mu gukoresha ikoranabuhanga rigezweho, amahugurwa no gukorana n'abandi bafatanyabikorwa. Umutekano wo kuri murandasi ni kimwe mu bice by'ingenzi mu kurinda igihugu mu bihe by'ikoranabuhanga.
Mu gusoza icyegeranyo cyacu mureke turebe uruhare rwa RDF mu butumwa mpuzamahanga. Ubundi u Rwanda ni kimwe mu bihugu bya Afurika bitanga ingabo nyinshi mu butumwa bw'amahoro bwa Loni. Twababwira nko mu bihugu bya Sudani y'Epfo, Centrafrique ndetse na Mozambique, dore ko RDF yagize uruhare rwo gutsensura umutwe wa Al-Shabaab w'iterabwoba. RDF ifite ubushobozi bwo gutabara vuba, Rapid Deployment Force, kandi ni igisirikare cyubashywe muri Afurika hose. Yewe igisirikare cy'u Rwanda ntanyeganyezwa, dore ko igisirikare cy'u Rwanda cyavuye mu bihe bikomeye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, cyubakwa neza, gihabwa ubushobozi buhanitse kugeza aho kiba kimwe mu bisirikare bikomeye muri Afurika hose. RDF ifite ubushobozi bwo gucunga umutekano w'ibihugu, gutanga umusanzu mu butumwa bw'amahoro no kwirwanaho mu gihe byaba bikenewe. Duhurire muri comment utubwire, ese wowe RDF, Rwanda Defense Force, igisirikare cy'igihugu ugikundira iki? Ngaho tubwire. Niba ukunda ibyo nkora ukaba ushaka gushyira umusanzu ku bikorwa byanjye, kora subscribe, usangize iyi video inshuti zawe, ntiwibagirwe gukanda like ndetse no gutanga igitekerezo cyawe muri comment. Njye wabateguriye nkanabagezaho kino cyegeranyo nari Habimana Jean Dodier. Iyi ni Deep Media TV, ku isoko y'isomero y'ibyegeranyo byiza bigezweho, dore ko twibanda ku busesenguzi n'ubusizi mu myidagaduro, politiki ndetse n'ubuzima rusange bw'abaturage.